Mwancho muriria hoge Tembe TV na gukwandire nande andonsi asore no gusaba kwanenga kwanyara ko bakogotwara ritukeriga matano tariki 12 cy'umutinyo iga ogatatu mwaka wiga gwekiri bubere 25 chinkuru kwa Clinton Ondigi ulton makori no arekoro asensemo yumuntu wemanyero kwaneke bana nachiko nkonya kumbwata sia kone kitukomanye aya enekiwe kurwa sechinsemo rogongoriga rwagusi account ya Kisii aboge county ya Nyamiru ka county chonsi 25 na ibere bali bonsi bagotubwatere kurwa sensemo yemitando tokoteba karibu sana na bali bonsi bagotubwatere asechinka cyabo gwetera sechi TV nyura boigona bokonyoregeta sene kyage Tembe TV channel number 38 kurwase edecode area ya Zukwi karansa bonoike enemese kyonga chin saibira sobot ko boiga asenchira yoboikran Karibu sana naendo mwanchu morigeria bone kionga chinsa ibere botukobega senchira yobo ikiranu togo chaka kurwa ase kenyorekemo ime ya marani bunge ya kitutu cha Chenota ase county ya Kisii ase abanyakenyoro kurwa ase chinsa mecho babokano muichano imambi ya lero maiga yokonyora omubere bumusao yomo horwete egesimame osotoke egesimame osirito bogima ase chinchira chobo tukonege ntobono kire barabogotwara omuichano abanyanyimbo nigo banyara ko babagwikirana sense meyo barusi omubero yo asayo na konyoira goika enkendo asebono botukibwa chaki weri morioka ochia koene kyabuna ninki kerere tomo biro yugo toka ase chinseme cyo nabo koene kyabuna ngo tinge baro borendi unenchire moyo gochiko kebi kore bunebyo byabere bikoene kiwasobonga samatuka bwango iga muri kito Daniel Ontiri nero gotoigore mese kyonga chinsa biro botukobega asenchira yobo ikirana asintunda ende na ende abamenyi bekinyero kya Malindi ime ya Kyomonja ase ward ya Marani county ya Kisii nigobaboka no moichano neyemaga yukumira umubere bumwasaye wemeka yigatwa Jackson Magetonsongo korase gesima egekore kyabatiga no bobo bonge kinya saone korengana na kirori oyore mamo mwabo nyegosira chinga kyaboka nigachikugura esukari emambia ya lero ne chinga kyachigweta mbarabare negesima ekyo kyagachiranga n'enchira umere bikoroto binyegosira negesima nigo kyaringe wazi na kurwabo enda ya chakagotera mache wekebuna harangelia bamate lyoko eneke gekole kyo bona muna bwakya ali nabo kiringa ya tigandigie sukari nere ko ni kumuinaye mwakebaso alingo ikegesima konyore kiasi ngakikerege kuchigosuka ebintu ebirensa iga ngakibyabwe kane byapoi ngakibyaba nchikoligererie nchetindo chikende nirane ngende paka mu mwalimu aroisi jinajire kwa ndege sima rugurabu nalo chikoligie sukari na nyole ebintu byapoi bakalata kibirense nege sima igiasi ngakibono gekale umwalimu antebya yo lina bakorako kosaigo na ndokoraki nandi twamonyora ndwaroro bono baruorende na libono bachali olie kero nakura nchebo yo mpoi ekene yatogekana umwana nere chimuna narweta igoro na barenge buya otawona nyegosira nabwato mochando bukwendrume na oragosereirie gwita matuka mange ukurwaru ukakurwara tachi tukonyora marioga libwanga arenge kunywa na bobongo bwaye bwogoita oruona ba ara akuminyokino ina abantu njirabu bone ngakye yinero na ba minyoge taiga kanya tangu itane buri mubwaye mboro na chitake iga ariko bamuna nko ni alirindi anyako saba chibese chimutaka ngachibese cyane ngachibasa cyane ndi nkwere abamenyi nigo bagikeria egekore kyo baboria tike baisa koene kigwanande asekiribuna eke nebinde bingabune ebiga nigo bekoreta asale nene eke negente kebe egento totana korora bono chikanisa chitwetana ine gakitiga batobekera masabo tonyare ko batugusabirwa nande gente tibe basa kuirorera abagaka barororo
bari bamanyete igoro egenteke na abagotoikanga nende batotebi ng'aki nkitobwenete tokore. Abo bisa bamang'ana yeme basokano kurase county ya Kisii abo baikaroro asobwango nigo bakonya asokurusi mubero nyagosira sensemeyo oyo mwario okobwa gwika senkendo chinga kyobotuki bwachakigwe nkuru buteregeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrane nguruku Daniel Wontiri Bienvenido murikito Daniel Ontiri na roboti rwa senchira yobo ikirano mancho murigari atogosuka bosio bono togoso ase county ya Nyamira hasoko ngusana no gotindi kwene kiwali tukoria rero egati yaba MCA kurwa ase bunge ye county yo ya Nyamira na boigo abobisa kurwa ase serikali ye county ase banyara ko baba kwene kyogosie ko gwecho bisichaba waziri bechu wizara akurwa ase serikali yo angeisato echo konye chikwene kyobo koreri bwabo kurwa samagacho ye bunge yo korengana negati yaba MCA inse oburayi bo speaker bwe bunge yo Mheshimiwa Thaddeus Nyabaro nigo bono batebire obokoreri bwaba waziri abo nigo bwente kwira nigo hase chia bisichine ne che serikali ye county ya Nyamira ine bachikonya ko baba kwene kyo bokoreri bwabo kurwa ase chinseme cha sebo igo barokande ko mocho mugavana we county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo hasogotabwa toka chibesa ase obwango na ngakikiri kiganire ko cha saba koreri bonsi be ebunge yo unagotumanya muri kito Fatgad Gisemba no kungzana ogotindi okukwabeire go kwene kiwagati yensemo eyemo yaba MCA Banyamira abo bareinze yo speaker Thaddeus Nyabaro amone serikali ye county ya Nyamira eyo ekuragwa no mugavana Omoske Amos Nyaribo nigo bono engusana eyo yaba betereirie barabwo kwimukya egetambokero kyogosieka abisi eyo egotumeka ne wizara y'ekisemi wizara y'ebintu bitonchokanaine amache na boyigo chinguru cyomorero amo ne wizara eri yabasae na boyigo chikosori echo chonzi chigotoka ange na magacha manene ye bunge eyo kupata mahali pa kuweka departments za assembly na pia waheshimiwa wapate ofisi ya kutumia. Kwa hiyo hii nyumba ilichengwa sababu iwe maofisi ya assembly na hata hivyo pale executive walienda polepole kidogo kuchenga kwao kule, hata kama tuliwawekea budget na naonekana hawajaitumia vizuri kumaliza ile makao makuu ili waweze kuweka ofisi zao kule. Kwa sasa tumewaondoa na sisi tunaendelea mbele na mambo ya assembly. Korengana nomo MCA okiabanyoru Omoske Thomas Vincent Penecha oyoboigo uri oyomobo asibaria bagwisaranza ase speakers panel nigo atebire oigetambokero ekeiga nigo bakimukirie maiga yabo kubwatuka notice yo kung'anya obokoreri wechi wizara echo kurwase ayo ingana ne notice ya rwetu obisi chiche serikali konye yorajire samagacho ya assembly njia tebigo banganye baenda ari service anya no mugabana igo bachira egere chobise chichatigara chistumeke n'abashimiwa n'iki department cha assembly aso korera abananchi gasi Chingaki echecho nigo omo MCA oyo aisokire na kumuraga ibiara omugavana bwe county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo maega yogotabeka emeroberio erio abakori emeremo ase ebunge ye county ya Nyamira konyora engeria yabo shida nero tia assembly na executive yagarire asemepienyere sitabono Maria bakorega sasa assembly bare staff komenda naba MCA batanya konyora chibesa ndengertinga ne nchama yoko bisa boso yoko garaba MCA ba koraba na nchega subuya yoko ligereria nsa tuguna kia korega se toko ko website lakini onyena bodo tokoteba muske gavana Nyaribo abuga toke chibesa no mushara yo bakoriega ba assembly komenda naba ishimiwa bonse abwatoke bwango kiagara abanamwanya abantu abwate family abwate sibamenye da kwa mbwate nyumba nende utanya ko nyoro mushara utani mepini sitabona utanya ko nyoro allowance kiabo ne bintu bindi bibarengete asema tukatali makebwa kina gare ko gamia hinko reporter Getembe kurwase county ya Nyamira inche Fatgad Gisemba Bienvenido murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yobo ikirano Mwancho murigari atotigarita se county ya Nyamira nigo bono abamenyi
agakorwa ase ensemo yesise ebunge ya Burabwe county yo banyare ko babagwesokia na koro kyo gotogo kwabo enchira amagendro yo gotingiwa kobore ndi ase chinseme cyo kwendota konekiwa ase wikira boniga bagotebanga niga gati yetu obibwe chitugo wabere bokwenekiwa sobonga ase chinseme cyo oyu echichira so mubaga bwe e county yo ya Nyamira hamo neria ase abakalenjini bamenyete gento bono bakire ekoko oborai bwayo mu waziri mukoro boborendi bwime yense ya Kenya Muske Fred Matiang'i asibate birase chinga kichae niga negative buna obibyo bobwetu ngo tuguterwa borare asebono baburia bari barasobora yaseboni gakobeke miroberio ego choko bakonya gosiria obibyo bobu nagotomanya muri Polycarp Okara Omuchando bwobwibi bwetugo imeye bunge yega ya Burabuni go gendere ko bokwenekiwa asege kamono asekore kyabwango mono nigegotebekana obutuko bwa rero bamenye bejinseme chiga cyamanga nigo babokera egekore ase chombe cyumwe amatoyo mu cyanyara ko bachikoibwa chombe nchewe isato bado nchika gendere ko bwatigume ekenege ntoye to wakashifu kenengaki asomo bago ito ga igabwe sise na Burabwe atilachi igobono twabe toko sabe serikali lia nene ekola una Kipchumba muno kama ni intiria CS ainda vine bwangu kulinganamo nabamenye kurasinse chiganigo babwataniri obwebi obwegamo no kuborwa kwemirimo igati abasayasi bamuchire serikali kubwatakanamo n'echire cyo serikali yali yitego cyasaba na inchi nanene soko banyorera abasaya emirimo umuraisi yetu nigatete ngo turikirare gas alike bisaya buna abona bagotebera cyombe maiga nangobona bubwenda ko bekunyona asigetiga nyone jigasi chiti tokora muchengo chinene tobwanda beku abasaya chigasi bunecho erinda banyore chigasi bakonye chifambiri nabo igonese yaito ya Kenya ga lakini bona gasteyo asenge njo muraisi turi ngata tebetinga chigasi abwate niko chire chinyinga ama ebindali yetinga ngo tokorerare bado baka bona tarakora amenya baiga nigo bagendere ko bakorokya okugania oburendi wotingi wachinseme chigana konyerenga kyurai bwa Matiang'i watingete ase webi utarenge kwenekiwa engaki ya Matiang'i na watu akabwatiri kyombe kurwaria nande toirani lakini aseboniga ngombe to kubwatia oirani gocha gusia senge njo bantu kabuganga Matiang'i ni gatigete gasi nabasigari bonsi bagatige gasi ya serikali yonsi ekasira asoko nyoru salama sebora bugaiga igobono baganiri ubusiani kwenekiwa sinseme chigasi baganiri aba county commissioner be county ya Nyamira mune county ya Bomet ochama bunenjira ya moyo kulija okuigwana the county commissioner of Nyamira babwatirane with the other county commissioner ya Bomet county commissioner ya Kisii edinde banyari kubwatirana bakora inquiry wali investigation ngakibara kokora batukonya mangana ya vijana goso isebinde bye obobe omwelio ye nigo bagendere ko babakwimurunganiria okuburwa kwa magendere me county ya Nyamira asebo igo borokire ko kwabo gucyase eganga yayo Muske Fred Matiang'i kuburi kiro cyuburayo buri nebensasa bagende ko bagusigitaba na inchi kwereka ibinango yasoke bari na kubwata chikura elio kweneke buna Matiang'i ngo swali abisi itwana korra kuru twakachorete chikura itwana korra nyone para burige kurimo nyone na gatonda Matiang'i has been inspected tribe Jones ya mwanjire tali ntubie kama saja gaisanire na baigol bako watei waisanire kwenda buburu wono Matiang'i isanire obekirwe kiranya kire muntu moteire ne tubwate ga usi ngo sabe vijana vons pibale gaiga tuwe bamangana ndons pi asitubano tuwabitaba kusitwensi pi tubwate ivande bali batabwate ivande tubwate konye umugambi to Matiang'i ndo basa kukuana bosa ande tobe na baikoyo bali na libako kuana komera na ndo bate iga no to kuchia bwa no to kuchia igingo report ligitasi kya wanjete kya gatembe kurega sinseme chigachie sise ebunga ya Burabwe county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara Mwancho murigeria togoska bosio nigo bono mwakilishi bwaba subati kurwase county ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi gukwana samagacho yebunge county ya Nairobi omo basorero niga kwanero kuganyo kukororo gokwaneke miruberio nkube kwere yabarai abasubati handimo na sechi committee chikendrote korosi wase bunge yo unankube kwa bore aseri bagaria bosi asabona atebire nerebuya basubati nabaro banyore amabaga yo kwaneke agwikirania obokoreri bwaba senchirengia nakoba wakilisha bananchi asenchirengia. Mr. Speaker, I stand on Standing Order 173. There is an accident which has happened to women in this Kenya. And this is a horrible accident. Yes, a serious one. A serious accident on the Committee of Transport
whereby we have 15 members and there is only one lady. That is an accident, Mr. Speaker. A big one, according to Standing Order 173. One lady, you can imagine, Mr. Speaker, 14 men seated against one woman. They cannot even deliberate. And we applied for this position. So you want to tell us women cannot manage transport committees, yet we are the ones who walk miles to the markets, to the rivers, and then what are you telling us? When we go to social protection, you've put all the women there, then you want us to approve the NADICO report. The men in this house, we need justice. This committee needs to be disbanded, Mr. Speaker. Women voices should be respected. That's why even they are allocating women reps who are serving 4 to 10 constituencies, same allocation of operations as a single member of parliament, Mr. Speaker. This should stop. Women must be respected. We are the ones who breastfeed. We bring life to this world. Mr. Speaker, it is very wrong. We protest. We don't like it. We want balance. We want equity. Equity. Thank you, Mr. Speaker. And Donya, the constitution of committees is done by your leaders. One is sitting in front of you, to whom you are preaching the accident. The other is sitting across the floor. Take their complaints to them so that you can be able to address them. Manchu morigeria totigarita sebunge yo hasa monchoria na boigo bochori wa baraibechi committee ko kwagenreto mbasorero nigo mheshimiwa Samuel Atandi anyara ko bakago choro go chikora e committee edietenete amangana a budget and appropriation asa go chia koira libaga lia yo kaberu monyakero go committee yo mheshimiwa Ndindi Nyoro kurwa sebungeria ya Kiharu nigo mheshimiwa Atandi asokire na kubakira mbia mono igatia bajumbe bali baga ko mochora na kumwakira chikura na boigo wakero muraibuensi ya Kenya Moskwili Muruto no mheshimiwa Raila Odinga soko bwatara na kwabo kweneke bunankoro wasibale serikali iyo bomo irache kweneke okubwatara no kuyago ikirane bokoreri gocha saba nanchi. To thank the Almighty God for enabling me to be the chair of Budget and Appropriations Committee, taking over from the very able and competent Kiharu MP Ndindi Nyoro. Honorable Speaker, I want to say that since the constitution of the broad-based government, the president has continued to do things that have continued to confound many Kenyans. One of the things that the president has done, Honorable Speaker, first of all, is to reorganize government and to bring some of us into cabinet. Honorable Speaker, when you attended the burial of the late CDF General Ogola, Honorable Speaker, you were present. When I challenged the president that there are certain positions in this country, Honorable Speaker, that have never been held by certain members of certain communities. And Honorable Speaker, as the majority leader has rightfully said, today we have the Cabinet Minister for Finance being the Honorable John Mbadi. That is a big milestone, Honorable Speaker, something that has never happened since independence. Honorable Speaker, today, again, I break the record as the first man from that region to chair Budget and Appropriations Committee. Honorable Speaker, this is a very big milestone that, first of all, I would like to thank the President of the Republic of Kenya for his bold leadership and for ensuring that whatever he says, he acts whatever he says. And when the President said that he wants to unite the country, Honorable Speaker, this is the real evidence that the President is really uniting the country. Second, Honorable Speaker, my party, the ODM, Orange Democratic Movement Party, and the leadership. Honorable Speaker, you know Baba is always present. And so I want to thank Baba for this opportunity. The leadership of this House, Honorable Speaker, Honorable Junet Mohamed is here, Honorable Speaker. Let me confess, Honorable Speaker, that Junet is the person who reorganizes our Zimio side. And for me to sit here, Honorable Speaker, it is the confidence that the Junet Mohamed has in me that has allowed me to chair this committee. Honorable Speaker, these are things that must go on record even before I start work. Manchumo rigereria na mange tora cheko gendrago sanga semese kionga chinsa ibere asensemo ya kabere kurenda seboniga ikaturiro mutumuko mokeiga se studio akabere tora nyarobo semi bwagetembe to skare to kurena to gandra kwemanya.
Bagaka ninjo, ninjo enembe, ninjo dorome, mangana mani, bagina ninjo. Na ai nyumba nyuma ni mboka kei kwa igura yo ndigeretia nyumba nyuma ni komo mete nyumba inutalia malaika kara tokonyo no mwa kara to kiburu ya jabeteiga kara nyumba nguma ni mboka guika kalio mana guika mo akangusana guika mo teberera ni mangana gete murangusana na mobere nyumba ngabona na malaika ngabona ina bantaba kare kae komo kare goja komoka iya moro simura tabuki goja kara bora ni amangana ya itono biyano na motokonyana na mbuya tokonyana na kabisa umana ndi mwe igwana nyumba ngoma ni imboka Bagaka ninjo, ninjo enembe, ninjo dorome, mangana mani, bagina ninjo. Enyagitari ya Christamarian Mission Hospital nigo igukurariria a free medical camp ya gynecologist camp ase enyagitari yugotakira chitariki komigo kaitariki 13 cyumutinywega ugatatogo chakera chinsa ibere chimambya kwika chinsa ikomi ichamagoroba bari babwate ovarian cyst, uterine fibroid, heavy menstrual bleeding, genital warts, arthritis, cysts, endometrial polyps na boigo infertility. Incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase a gynecologist kampega ase chishiringi chimisano chuka na chi okweregister na chirocho bari mubwa chikadi cha sha boigo mwanchirigo cha ase tukeriga asamange totarere ase nyagitariga ngose oakesi mesi number 0729835635. Christamarian Mission Hospital. We treat, God heals. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseriga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangiriga asedukeniga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho morigeria karibu sana sense mega ya kabere mese kionga chinsa ibere nambia mwana soko gendra go sangana intwe
Labono togosuka bosio hasetaro ya magendro ritukoria gatatorero muraibwensi ya Kenya Moske William Ruto abiko mokonyo ye Moske Professor Abraham Kithure Kindiki negatia baraibande kurwase county ya Nairobi nigo baikirana se chibunge cha Dagoretti South na Dagoretti North asibanyara ko bako enekia emirberie serikali ganda tokobeka yogo cha ko enekia bamenyi bechinse mecho amagendro asabo muraibwensi anyora ribaga yogo kwandra okubwatira na kwae no Moske Raila Odinga asasa bire baye gwiri baga ko enekia bunango babwatani barava Kenya bonsi na ko enekia obokore na magendro goikirana bora se chinse mechonsi wancheria konde wensi gotayo. Nyinyi mnajua vijana wetu wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Na njia ya kupatia vijana wetu ajira ni kuhakikisha ya kwamba wako na ujuzi na taaluma mbalimbali ndio waweze kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Sababu hiyo nimekuja hapa PC Kinyanjui nikasema tuipanue ndio vijana wengi wa Dagoretti, hii Dagoretti South, wapate nafasi ya kusoma hapa PC Kinyanjui. Na huyu KJ nimemuongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui. Ndio vijana zaidi wa Dagoretti waende pale wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine ndio watusaidie kujenga Nairobi na Kenya. Leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoretti ili kina mama na vijana wanaofanya biashara wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, ili tuhakikisha kwamba biashara yenu inasonga mbele. Safari ya leo kukuja hapa ni kwa sababu ya maendeleo yetu hapa Dagoretti na hapa Liruta. Soko ambaye tunajenga ni soko ambaye itasaidia wanabiashara wetu kufanya biashara katika mahali safi, mahali pana heshima. Niko hapa kwanza, niko na Deputy President wetu Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki awasalimie. Leo tumekuja hapa tukiandamana na rais kwa sababu ya maendeleo yetu ya watu ya Dagoretti South. Tunaendelea kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha watu wetu wamepata huduma. Wakati wa campaign, moja ya ile mambo muhimu wafanyabiashara walituambia ni kwamba wale ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo wakiwemo mama mboga na wafanyabiashara wadogo wanahitaji mahali safi na mahali pazuri fa kufanyia biashara yao, na ndio umeona hiyo soko imeanza kujengwa. Mwancho murigaria togosuka bosio mu Inspector General baba sigari Douglas Kanja niga kwanire miroberio iyo gandete kobekwa yo kwanekia opodendingo tingwa bora se chinse mochonsi na bwiga bananchi gutwara bare chinga gichinyora kero bagandete kwanekia emiroberio yabo tambe nigo boiga tuguteirare egetambokero kya bananchi korigia koigora ebitasene bya banyanyimbo aniga gocha maega yo musao yomo kurwase ebunge lya Kesese County ya Sengishu anyarate ko bakagweso kya na koigora egetasene kya banyanyimbo egento Moske Kanja tebire miroberio nero rokorengana ne katiba irache koenekia na boiga bananchi kubwatira nigwe birengerero kero kwigoro kwigetaseni kya banyanyimbo gekwenekiwa. Bali kuna mtu ambao alifungua station yake, police station. Ya kwanza mimi niseme hiyo ni makosa. Maana kuna taratibu ile inafuatwa. Wananchi wa hapa for example wakitaka station, kuna utaratibu ambao inafuatwa. Kuna kitu inaitwa public participation pamoja na leadership ya area fulani. Wao wenyewe wanaona kweli hapa tunahitaji kituo cha polisi ndio tuweze kuongeza usalama. Alafu hiyo mjadala inapelekwa kwa Sub County Security Committee ambao inaongozwa na the DCC wa hiyo area na wakuu ya polisi wa hiyo area na National Intelligence Service na wale wengine ambao wako kwa hiyo vitengo za usalama. Wanaikalia chini, wanaiangalia vizuri. Wanaona na kweli vile wananchi wanasema hapa tunahitaji kituo cha polisi ni hivyo. Kwa hivyo hiyo wazo inaletwa mpaka inafika kwa Inspector General wa polisi kule Nairobi, na kweli sisi tukifuata ile utaratibu imewekwa na katiba yetu, tunaona kweli inatakana kupeanwa polisi hapa.
So hiyo ndio ile utaratibu inatakana kufanywa, na ndio ile angefuata ule alifungua kituo yake ya polisi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni makosa kubwa ambao haikutakana kufanyika namna hiyo, lakini ikiwa wananchi ya eneo hiyo bado wako na haja na kuwa na kituo cha polisi, hiyo ndio utaratibu ambao inatakana kufuatwa. Sasa niseme hivi kwa kifupi, hakuna mtu ako na ruhusa ya kusumbua ule mwingine. Hapana. Kenya yetu ni huru. Na kwa hivyo wahalifu wote, awe ni yule anasimamisha mwingine, anapora mali ya mwingine, yote tutashughulikia vilivyo. Na tumeshika wale tumekamata, wameenda kutini, na wengine tunaendelea kuwasaka. Mhalifu ni mhalifu. Tuskabasyo mwanchumo rigereria serikali yense ya Hungary na serikali yense ya Kenya nigo yabekire serio koigwana so kubwatira negati ya magendro ase sector anemono sectoria yichisemi kokwana asense yo muwaziri hotendrete amangana ichinse chisko Mheshimiwa Musalia Mudavadi uyora sense meyo asetaro ya bene nigo bona akire serikali yense ya Hungary bunam yamono asokoria kubwatira na ase miaka mengene serikali yense ya Kenya sibona tabiri ko chibosyo nigo serikali chibere chirache kwenekia emiroberio yoko banekeria wananchi babo emiroberio miasa chi sector chonsi. Let's join me for an official photo. Thank you. We have also just signed 2 memoranda of understanding, one in the field of education and the other in the field of agriculture. These are very important to both of us. Hungary is an important partner to Kenya in the education sector, and I take this opportunity, Your Excellency, to appreciate the government of Hungary's support for the 200 scholarships offered to Kenyan students annually by and through the Stipendium Hungaricum program. We really appreciate, and last night I had an opportunity to meet some of the students. Manchumurigeria nara yua senchira yubo ikirano semesa yekionga chinsa ibere kendrago tuara oborigerio byanandege koroga chinsa inye ninchikwera nagaiga tosanga ega senchira yubo ikirano chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sensemo yomonubwe manyerero na mega yechi kamera Wilfred Matundra no mo director ne Havila Kariri ne kiamalo gingo chare buya toskare kendrako ko kinemero bire kendata sembeo ya Getembe TV tumera nege koroga chinsa inye. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.